at masaya. Wala ibang umiusang na punong barangay. Ang punong barangay ng Barangay Talako. Ladies and gentlemen, Honorable Joel Tablada. Ngan papanisan ang usang retired teacher din ng poblasyon. Ladies and gentlemen, Madam Professor FIESTA Liwalo. Hi, Liwalo. Once again, ladies and gentlemen, let's welcome the board, Honorable Joel Tablada and Madam Professor FIESTA Liwalo. Thank you so much, Honorable Joel Tablada and Madam Professor FIESTA Liwalo.